for Sabre, no more say yes, aka video be na video no emuno police ni agese woni drive ni bi epre se obechi no keke odi anko begu ni sa no de na ko biemu ebo eye police fo aka che na de se wa pray no wontimi na eye timemufobia be kan ho na still na neta omuntimi emfa handcuff emu abrante enza de abrante no onu ho dia wa ko a ti ate se wa mo police na pray pa anse na bo omde eye ne sa ekonichi na de ntia eye police ni kwampo no be se wonchi no according to yen chimuka creative video ne chino ene se abrante oye drive ni na police no ejina no se wo checking license na nyema bi nkoye e wo license no emuntina se police no sitina se na tesia na se wo chi no ene no ekopie mu e wa police waka se na be ya se na man no esifate no mo ni edi no sa akwan no eso ene na abrante no drive ni no woni police ni pre ho so won pre e ma police na enche no na prapre ni mu no na se amanfo so be boa police ni no ate se wo eboa se wo mo ne nsa be ko ejina se mpokra na handcuff kra police ni no etimi de go abrante ne sabani nyem no before na ya sa kwa bibio wo mo ye ya na se din to kwaden dia wo mo ko a enye ye na se abofo se mo kan abrante obeye ene day something because member ba wo mo twan we share wo mo try do metima ye bia se enkomudi nsa be ku nechi no mde ankofo finu nsa na ankofo no mo ye entimi enru abrante internet sa ene wo mo ka ade afa no na ya ko video no enche bia sa no me ka se o chat herbal center so ya say e mai tintumedi epremo ya we bia wo so fa so na ya we ne isfatie efedu do edi oni pedum ne se na edi unya akodu anakropo no hunhum bia etete ho ko chat herbal center wo mo aswe ye wodan sumai akra ana bia muso no tamale northern region no mutimi wow na nya pomuden papa ene awodin na di enkwa eche ana se form phone lines na eguase ho na bia befa bia no o mefa no macho so fefefe e de ho bia no so macho mu e de achiro na ebuzafo sabre ebre aso ye go video ya make am asemi embra na ye ba echensem media somo go to the police station and answer me. Who not allow you? Stop. Is this really right? You're videoing! Oh my god! Where were you? Oh, yeah. 4 police officers and 1 guy. What the fuck? I shouldn't have. There's something in there. What was the guy removing? Yeah, the phone. The guy is fucking strong. Yeah, strong. This is real, man. The nigga is fucking strong. No, please don't. The nigga is fucking strong. Why do you beat the military? Nobody. Go. Why do you beat the military? Nobody. What the fuck? Yeah, the nigga is so strong. The nigga is so strong. To the police station. Okay, let's go. No, let's be patient. No, let's be patient. Go. Yo. Where's the car?
in the car. Ebusuafo eyasemo dance my abort so NSS same way see what I say bezita bre say police ni etimi achi abrante na kopiemu police faso ya na wo na so gina wo so de handcuff begu ni sa no nyamenkwa enenim na ensemi ye de ni edi kire pe kire akwan akohwebu ensem ti de bebe kire bia no ye de besomo ene niemu no Ghana for woni tuemo mo hwe video bi say ye ba na ekoso na program no right na say abrante no say forcing sa for handcuff keke de begu ni sa ni tuchu bia by force strictly say we handcuff begu ni sa na wetin nipa na aka na so wono no anante de akọ police for aka chentire we na mo ne prep de bi hu say ejakwamba ni niam no tu say abrante na mu no aka say wa shada no so say kwambia so no obeje no ho de free police for no ense no nti na mafado no so apeja ma no eka nsem bi say embo nya say police for adwuma nko no kwampo no se ba no say MTTD for mo adwuma die say wo mo direct traffic each driver say adwuma na de show mo say no tutu be hu na de say pantin box kese so na say police ni ba ko no dina ho mienu bi no mo dina ho esa na adwuma no say che wo mo so de pa de mo no ne ba na be hu na te say conference for twa fe bi so na say drivers bi mo ni o mo ko na de ka won ehu bi in previous times etel mo yin pa say bre na bre no no me reinforce for example kan no say nipa mienu mpo ene ya schedule mo so mbegina wa bre na bre no ne de bia be ka ho na say am follow say we dey police for na shada pa no mo do mo agu aponte so mo ye 20 no sada de hu kra be she drivers mo we police ya onu emu lengelege kakre bi as na one day kra enko nim sa na wa sa forces wo de handcuff begu abrante kenti ka o dan na so say sa no say na easy ever man we kele ade a nipa wo pete man say nipa epen wa enko betimi kra ye na bro na ma say we twa fa no so e de akoni baby ba ye nipa ene pen ho at say akoba ne say wo mo po eboa no say na dwumedi mu no oni na ensipinte hunya pass police for no simple so musa e wo dwumko ma aban betra na hyemu na say police for ya fa nipa mo e de rem say na be ye nyuma no e betimi atete na edwuma na ACP because nipa ba ko wo kwanti boss emma o share traffic regulators o mo jira traffic asia we na police ba ko pe no park ni moto no jina ho MTTD office te so we bi say the police for edwuma ko no akasa no nipa yin kra e ne bom ba so na previously na man for edi we be able to just ratio be able to just say police for Ghana akrapono one policeman to 48 people no say no so emma man entry point who be yan pa say police edwuma ko no mmehye no kenyana mpo no training akoye nti say na obe makrapo be hye no yoko be mase a obe hu tactics for be used to not the action because that really no onya be market 29 say for some no ayire e dia ma police ni no ani ni emu no video e nika it is any geography oni e be hwe because say na airport na e yesre kakaba ni emu no wadwenche e fa ho anything omodi a never fire comment section on never so me maybe you must share video on all the social media platforms follow to my GH on Instagram Twitter so @tumagh_ Facebook @tumagh and I'm on so any day me didn't some no AC e be say di share pe makramunya